za gipsarite, u ona fine topka. Glava je protiv Ramadani i povtorno Ramadani, u ovo tamo ne uspije. Abdullah Džegel tukaj, je bilo ta topka. Svijete što na Abdullah Džegel, 5 su bili. Vatro od 16 i osadili su glava za momentalnu opasnost. Stočevski. Mani. Odlično preigrova, nije se patlo. Eden sprema 0, odlična već ova izvedena akcija. Remzi pred Selmani, podljeva ta strana, veza loš 84 godina. Ušte podobno, proigra slobodni od biti 21. minuta. Vodstvo na gipsarite od 1:0. Evo što jedna će poglednimo akciju volova Selmani. Slobodni od Fiti na koru. Ovoj pat nemo više